Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta Anton pen. Headmaster Wilson Kathar upon ka transfer a jograda tumning kang samse chipaklang. Lason Sikopili constituency ke parlo lang parpan rong hangarong along ke wai tirang LP school a headmaster Wilson Kathar upon ka transfer a jograd lapen ki school managing committee student lapen ki apia po tumpen ning kang samse chipaklang. Lason Silabang School established like a parok racer kebra trokner kebra trok aningkan lasong bongta teacher kimi mejok student pusatami bang potrok upon ansi do chotiti. Bonta suruhini rainko rahini aningkan pen headmaster Wilson Kathar ke bang pen ki pinangan chilalo. Student sutami nona bangki bang paru susi dolo. Lapen ki school ahem sutami mesen home thom kimpon atlo. Ring kijo na lang hai hui sitami non ki do atlo alang son loge than ki me osomara phan kang hon pon the ki awi pin lang pusi hadaga rara tum lapen ki student atum apia puatum lapen ki lapang su asar mati headmaster aphan ki na hokta ponongli daga matsi pado thunang ji pusi KACCEM Dr. Tuliram rong hang lapen ki education EM Richard tok pia phanta chuning rilo pusi alang li tumpen pachini po news text report Karbi Anglong News. Media asetin arupen ke bang, tapi ada ini waiterang LP school thanbang bang pua puthak nili ke guardian chot ka managing committee long ta member ave stame nili ning ke hang mate nili ning yung ka mat habang ke la pulo nili ta labang so Wilson sar alang di phan ke than usumar phan kimum ka pari mission halbang so joy ni pensi nilirong o somar stame bank ko en bagdo dak la su school si van lo hapu angtan jengkha hiti akedai bang toidun desi lapu ipit ka chiru tu ko school si la Wilson sar halang di kethan bang misen halbang so joy ni si somar talan nitumorong penang toidun lo ase ningkan ini bakta pling pelang ta hay alang di dak than bang boy tapi anu somar tu manta nili hemusum handa nili chelang lo asap su uji chat thek chela son si thek lo si semet pet la Wilson sar alang di kathar sang hu phan bangke la bang su school pen transfer ji pu bangke nili guardian hoi pen mate dak pen an kache tongara guardian side lo abahake managing committee lo la bang putin tum tame transfer nang ji pu bangke kroidun de pusi nili chuning ridun la pen kijutse la puson lo alang iphan government school long posting te prang sami alang private long ta than voil ase kaddo we bang putum ta alang iphan chingki mesen la pen lam kang samdu ase komara bang pu lone alang iphan transfer bu bangke ben alang li ta chichini ne set la bang sunai claim bangke nang litun media tumle nang pachit hang pi pen la pen education ayem tumhan ta pini nang pachini nang rap dun pen tuliram Dr. Tuliram ake hai phanta me chingki chithan pen nang rap dun pen labang su school long la Wilson sar kathara sanghulo alang li phala su school long kating thanbang apche bang thulong nang ji aphat nili hin pen chuning rilo apen keching singo pen nili bang nili men than thede nili men babu rong pi nili rong dak kania rong pi teplong rong kilometer hinian bak dolang nili rong lo ase nili tham nam thi answer KSA Borkok Branch Pen Patur Ponsi Education Awareness Career Orientation Lapen Felicitation Program Jai Mek Kideng Pon. Piniaru Chikloni Paikrener Kepan ini Jangkar Karbi Anglong Lakhai Siduaram La Constituency Kepalo Borkok Pin Po Bohasa Hemalong KSA Hamran Regional Committee under Borkok Branch Tumpen Patur Ponsi Lokachariana Cherok Tok Nang Jipu Pen Chenglok HS Lapen HSL Siasat Langki Unduna Tumapan Karchu Jai Mek Ding Pon. Labang sojai mekalong KSA Borkok Branch Maipu Borlong ki milik ahin pen mai jari ponsi mai chengpon mai long alhisar po man pen KAC Duaram la local EM Prabhat Chandra Taro KAC Taxation Advisor Board Chairman Lipson B Ratsai Klembang Dr. Habe Teron Duaram la Mondal Chairman Khorsing B KSA Central Committee Maipu Thamson Rongpi Education in Charge Edwinson Hansi Hamran District Maipu Atur Singh Teron Kongchun Bang
onwards milik atum pen chenglok borko ka hawaralong lo thanbang lapen lo charlie osmar apie po atum pen chenglok borko ka hawaralong pinangan ronga sar lapen rat cycling bang atum chetongdu pinila bangso ajai mekalong kadukawi bang koi sosi student atum aphan archo pon pen alhi atum ahin pen borko kari sui jang atum aphan ko sonsi ka charlie anat ke pa prang dunjima lapen araki hormu pen ko sonsi chipahe lo nang jima lahai hui alam setami chirok tok nang jipu lahai hui alam setami chithan chimum pon pen mesen pen mai pichun pon amri pen hemari bongrum Karbi Anglong News. SSLC lapen SS ke pas risu yang tumpan ni marli bong marli tumpan dak lamding root akese Thompson rongpi akai lapen West Karbi Anglong alal tum Maiku Albert Teron Maiku Thompson Atur Singh Teron Albert Teron di Atur Singh Teron Atur Singh Teron akai lapen ladak branch non head jong kising pon ladak borkok branch president borlongki milik hai tung atir pi pon pen ladak karchu mai long ni dipan alhi sarpo aman pen hang jeni sini ladak na chetong dulo nengarong pit lo la anak dok ile tum kidu arat tum sami dak high school abi sami kabor ipen alam tum hilu wing kumane ke boitha langsung kumane ke jengka kumane ke tumpe kumane ke hoksong kumane bang ke dalimbari kumane bang ke haran budaya tasona dimalong namsi alang tum high school cipa undo kumane ke high school cipa undo tasan pena pasa bang program tuman karcho ni rong undo tasi mu thang bang ke ladak borkok hawar ta khedung hawar pupen hoksong pen langdam ladak 10 kilometer angke pupen aku tinggal langsung langdam pun hapu 10 kilometer so ache tim si ladak ini si MS school tu labang so MS school bang ke juhet ilitum kacing honai tim Karbi Anglong leader mate ilitum CM Dr. Kudiram Hangsa alang di tak alang di CM interaction program host kami dihin pen pimpur alu pipon lo dorong lalong pinangan MS school tu naik ke high school ana bang ke grade angko ladak bang kinang sot lo kasi nale tu matro pen sami buthor bi ke la so alam puthak ke tu state government pen se kacing kini nang sot kasi cu nili memorandum mate pimpur lo pidar pi ke iltum CM sa sami lahai boribom lo alang like ison ba ke claim ke mang lo bulda chunche tiga la ke intonte lo la ke iltum chini alang li pandeng chit hedu la se boribom lo putala so birta padula mo prabjin pen stami ladak arnesi iltum high school la theglong ko so high school dulo pula dak isona kisung dak arat tum si kisung bang joy ko se ning thebo pen la so birta semenal tum ta paketan ko Duaramla Karbi ronga sara hinpen pherang kiamai ke phapo Nijang Karbi Anglong Duaramla constituency wathat lang so along Duaramla Karbi rong asara hinpen pherang kiamai pedupon bangso mai pedupon nangkok laki kedam tangarni rong asara tumaphan rong along poisa kirung ponpu alama pothak kalili kalanglang alam ki puthap arat ki chokche pusi than pachini pon lapen alang lisi tame lamklar chipi ponang ji pusi pachini pon news text report Karbi Anglong News Apor ting menai to berthega por media ko ti tuhan Karbi sara mai ben kardom paji riglo kardom thema mohed ilitum doramla constituency vice president mate dunmai ku gani alam ronghang sangwa ka alam alang li rong sar galili rong sar ka chekrong pen i rong sar tu tangka maha kichu kapang lim pu la solam uthat dili ningduk piglo athema alang li amasi dili karjulo matek de jasera rong sar tu pi nang chitom du jasera tu rong sar nanga thana tek de alang li amasi tangka maha ta pu si istama tangka ben alang li dong ichu de ne koma bhodong pidam ne asi lage si sosial tangka kachiwoi nei ke dili pudang mang tu alang li du chiwoi nang po athema alang li si tangka ki room la pen koma bang pu bhane pidam lage ni tum rong sar tu ke ne la si none frang bang ke lahai ke chok che ke le alam thang mane approve velang mani thabre ke dili dum Karbi rong sara mai ke nang kroi ke la sinang li prabjing pen media technolog nang li
hopet Karbi rong sara tum ke tangkar long le cuci po alam klar cipi nang po jong si cipi pe bode li tum hawar Karbi rong sara mai pen alang li phan kangsai padu policy sai nang vek policy sai nang ko ko si ni lam thei pa jut pen pidi rong hang sang har sing rong hang sang wa kai ban ni la media trade pen ni message nang pidi ni Jongpha Kiso English School along Law and Order tumpen chirok tongomai kipedu Nilip MSC constituency ke parlo chuki hala Nilip development block pen ke hello kilometer plisu se ke hello Aru achik lone phai crate rock siani ada por bhai sir ke pen analo por bhai krihinia poran lo kachali klim so maratuma phan lapen Rongara tumpen pen isi chirok tongomai Jongpha rengma arong Kiso English School hemalong chukuhela police station thana level nagori committee atumpen paturpi ponsi awareness program kedengpon Jongpha Kiso English School along awareness program amai jasumet ke pedopon ke lapohenlo child marriage arta ki jumpen kachipacho alam thi kithan ratasai klembangphu samson nayak ke than pon ki arlo sumaratum ningkan krener kep lapen pin sumar arta ningkan ko reisi pling pling ko chipachor pulote arona teng kangsai ahut amate ahasti phonang kokpo mate pokso e karona teng pen hem kangsam chithap nang pupusi thanpon child labor arta ki jumpen kam kachongda chukhiala police station oc Karna pigu ahin pen than peklar pon ke arta ke jum pen jongsi loka charlie arta hot kam kachong da do pulote aron pen ingsai veksi hem kangsam thapnang kok jiputa than peklar pon road safety towar kedam kewang ke jokwan alam theke than pon chukhela lapen station chairman ilison timung ahin pen ke than pon arta ke jum ningkan krener kep avi pulote bite Gari motor veklongli arta choklim pulote driving license donangji lapen phutup chikup nangji aron karkanlote akisungdoji lapen drugs abuse raki kicho Chukihala Town Committee Ward Commissioner Jackson Milik pen ke than ke raki kicho pen okpranaphan hingno lapen ki dukatwarlo lasiraki rim ripusi thanpon SGB Jokhen Rengma Rat Cyclem Bangphu, Jai Mangal Rai, Nilip Development Block, Chokamar Atum, Bogijan Forest Account Beat, Atum, Lapenke, Ong Dung Atum, Chitong Dun Renti. Nilip Constituency along, Mate Chukehela Police Station ke parlo ang kang along ke, non mat mate non, OC, Karna Pigu, Bang Dead Pen, non Piniarni Anke, crime case, register pon, long avelang pusi perang ke thengno OC Karna Pigu Lapen, Thana Chairman, Ilison, Timunga Tumpen, Thanpon. English school long, kepeman pon, cherok tokame, labang su cherok tokame ditekoi kejong pon ke lahalo, child labor, child marriage, lapeng the drugs abuse, lapeng the road safety. Lasi kedamtang sitame proper sokehola, mate sokela town committee area lo bangke kedamtang ta dipon bom lo, lapeng ningkan bang langsung cherok tokame ke dipon bom. Lasi pini nitum datak Kiso English School long stame nitum ki dipon ke datak Jongpha stame area theta, lasi ladak sitame non ke towar stame nang ni bom lo, lapen ke kecharlia hinta nang paprang bom lo, lapen self development stame nang paprang pig lo, lasi la sonkli ke monitor tumlong hirita daily life long akan nang do child marriage lapen ke hirit child labor lapen ke drugs abuse lapen ke labang so road safety ka nang do lasi nili tumpi ni labang so cherok tok ame ki dipen ke labang so Jongpha area school ke doan lapen garden ke doan stame labang so cherok tok ame pen ali long pon po lapen ali do po pen si nili tum ningi thepen si pini labang nili tum sokiola thana Koi kan tum ning thepan pensi pini labang so cherok tok ame kan ke ningarong kan si pijut kon dong lo Tesar nang lige ladak Chukhela Thana longe chairman. Asinang Chokiola Thana Advisory Committee long chairman lo lapen ke nili PLV sitame nili tak Chokiola long siklem bom lo lake District Legal Service Authority dak in charge lo Tesar nang panar jilang ladak Chukhela Thana la long pini artaka wepen mate child marriage atum bangwan phan case register pon long ke damtang ke register pon do lo
ladak register pon joksi responsi jail sudah metodo lasi api bangge arta nang choksi alang litum nang joglo lasi lason kipa vedeji Karbi Anglong atau kono lason arta ki jumpen CN do ka vedeji aphan bangsi nilitum labang suchirok to me ke bipon lapen ke ilitum yongsi arta ki jumpen yongsi ilitum Karbi Anglong atau kono yongsi lang so cepang do yongsi do bomlang bete ilitum Karbi Anglong ke non ke pa fichot ka lilan se ke si pa fibuko lasi Karbi Anglong ilitum Karbi Anglong Autonomous Council pencenglog non administration pencenglog non Karbi Anglong ke paching tur jisi kai kita hirita awar sai ki bomlo penculang bomlo NGO pencenglog la pen belek organization pencenglog lasi ilitum abang kutil la nutin stame ilitum adaito do la pen ilitum teboktere la pen ilitum koson la school long puno la pen ke ilitum homas long puno la bang suci rok to me ai ki bikin nang jike ke langsot la bang so cerok to me jong si bom do tel la bang so hirike bang gilang porque arta ki jumben ke chen ki do la pen ke arta ke kompel la bang so drugs addiction bang ke la he bang ke in ar kon po la pen avedet kon po usi ning ke potensi nilitum la bang so program bang ke pardon ron aning kan bang sitam nilitum la bang so cerok to me ke bikon bom ke sir ladak chukela thanna long crime register pon long nomala ke damtang register pon long lo lockdown akhi lo sitame non recently bangke lason bangke theglong lelang respond angji aporjain bangke theglong lelang lake rata chini lo ke damtang ilitum is ang bonggil tum dak lilip providency mate soki hola thana angkang ustame labang so arta ki jumpeng ke chen ki do ke tukok lo lasin long so pa bedeji fansi pini ilitum anutin stane chirok tok manji ko akenang so bangke lahan churul sir